nso Nyankopon aye adoma ya trase anwumre no maka cho se efri dwada bia kosi se ya wada ebeduro no na onan na mene mabedwafo atrase na yede na menim ebreimu programs ronko a etete yen ekire yen kwan ebie yani na ama ye hunu sade abrabo ankasa esitie etoda obitimi bobra no kwan a ofo aso no na agye ne nsam ohunu ya nka wamfa saa kwan no so na onimu nti na obo saa abra no ene ebasa wonso tie bia na odibie abo kotodwem obi nso wo ho a o hya ase no na nida so nyina sa nanso Nyankopon adaroma ene nyame apagya no aduru ba bia wono ankasa no agye ne nsam a kire se na menim dwumadie eyesronko a yato yebo ase asiesie ewo Sompa 93.1 FM so ede ebro hye nso dwumadie no aboafo no doson yamfa aseda kese emfa ma me producers omo ene ka ho bi na me dwumadie ebro de odi kan Saki ena minister IBJ enso ebo ne chidom o studio ha breso a o messages no obeto no boase na wabobo so maako ede amount aki ewo ha sanso ena nipa pi ebo yin chidom na kra de production no so for ma bi premani ha ene production no ne kase pa no ono ena aye Rocky Junior enso age akonya ewo Facebook no ho de ene YouTube no ho de ene de obetwa gum saa timisro following ewo Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana hono eye Facebook ena ade ba ko hia me pa eye YouTube no mesro eho enso eye Sompa TV o subscribe am pacho na wa share ama wunua nso etimi ahwe bi hwe nso eye Sompa TV ho eye YouTube abusia for breso a mema okwan na wonso onime abo enkomo ewo 0511 0551 931 0548 931 troto ho ebreso a mepacho na onso wafre na yabo enkomo dwumadie mu no nia yede abehiem eye suahunu na nya obi ase me piesie me ofa ase me de hia me ni no ho agro ni din ade akosia ajewa kodie papa bi piesie do ade say oh hodin sa hodin papa hey oh so de me hu dia na mama sa okay this is bottom na ehuna amane so yeah awoya so anya hwe minim say eyira aja oluma mi tofoma o ba be hwemi ntie nyehu aha won say wi aso wan tre won sa nka bibia o aha o ka to ho a asem eti akwasiam pofo agese ebreti misisa enra osoro ye yadom ye hye dwumadi a eyesuahunu ase wada roma mene matiefo ene mahefo bra Facebook na behwe ajewa akode why wo de bra na behwe no keke bra na behwe ajewa akode keke eni ekura no a ene obekin let me say won say no wo kan na mayedi na so wo yedi na me da akwanyam say wo ko na wo hwem awo ye oh so hu akode enti mene mapamfo 80 anwumre me da se tof awofo ne ahwefo minuanom abusuafo yensa wo makwa babie mu eyesuahunu bre na adrusuo ewo na menim so Sompa TV Sompa FM na wene de ne de hia yempa titiru eye Facebook ene YouTube ho Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana ni na wo Facebook ni YouTube wo benya no ahwe ye ensamo dro ye de ba no na wonso atie bi na ene suahunu so no enwoma ya hyase a yesuamu ade na ye kenkan de kirem no se ennene da wutie yen anasempo enura ojebre wotena asetie yen nemo obremu adane ni mu akokrohwi ase nti ebia enura asem a ye kan ye no owura fia yensanso nkirem kakra na yenka ka yen ho biem abusuafo nwoma yi a ye kenkan edin eda so
eye obregu na saa obregu yi opanyina wochoroye eye ra adomako afiapem ahankono ediokono nwotwe 1998 ena ochoro obregu emu asem de edoso pa eno ehyaase kenkan ma yenka ye ho na yemfamra enadie nim na enwoma yehyaase ane kenkan no na efa opanyini bia ye friend se opanyi kwasi nyasem hwe wonne ne ho kani eya adwoa bi mpe ya na won mote fehia kobo ekurumu na nyame adom so wo mo wo mamu makomako du ya wo mo ka akira ye friend se ya breye abofra no ekogoro empanyin goro ko wi akire ko fa apre woni sen e de beto abusua no so enam so ma asem no kopie nananom animuo no wono hyemre ne nato so se won be akiribra na baba wo friend se ya breye wa pamo no afri kronim ama be makwo ne fa afro no so wo mo apamo no na enro ye sore so kora no ye bo mu se ebeka nansa ama baba wo friend se ya breye wone ne mpena kwa metwia na no ya mamra ne amane agya wo mo kwan kora no ene o man komfo so na komba adabone na sesi ya no o man komfo akoma ba o twa 3.1 obi hunu asem a wode nam ene ye ba be kirem so o man komfo ba ye no e de ba asem pote pa ene o ba be kan ya wo re chefehia ko bokuru no ene ye nkomwe na sesi ya o man komfo na komba ya na wo komfrede na minimo na minim no dia konifa na wo dada ne ho anantwene wo mu bogum wo no eho no oman konfo ba be ya tum se efia kakuru no nananom yi nioma bi adi a kire ne se kuro no efia aka no enani kine ya won man tena se kunya na won man nya mamre ne amane a esefata amfa pata nananom abosomu a kuro na se bebo anhwe ye kura hawo ne amane ne apinisi a ede beba fehia ko bokuro ni mu no wo muntumi nso ano asem kese na aba sei o man konfo na aba be ka de nanom yi a kire no yi e de ba pa na oba hema wono ohene a o fehia kobo wo mo so eka na enam wasem a o man konfo de tudwa e da no na dwene nti no e ma kro no mutadi wo manfo no anantem esan se edisuro ani hu bi e beto wo no so san sa asem a nanano ka ye no nyame anim no kwasem ni ebi mo ho no mo ano won manyinyini wo mo hu bi a che na so we no de no ekokoye sonko kakra san se o man konfo akom wa ba ye no esa badabone ene sa de ka ho na sasi ya no ye hwe na munti asem bi se wa bra o man konfo na kom badabone ya na wo kom frede na wo kire nananom abosom ensema hodo bi nananom aka kire no no na ababa wa ye friend se ya breye yes ebere akwa fa nyinsan de abeto maame ene o papa so yi wona ne mpena kwa metwia sa dan no mre no ano wo mo so aboabo mu nioma no de ahye o mama tuo mu apu ha empanyifo ka se mi se won ma to pia afagyan won ma dwan asem kese e pani na momo kura de mu de ka kwa fa ba ye no kura no empanyifo nyansi ho nkonya wo mu nyanka ho asem nwie ene mo sa adwane afiri kronim se diai ena nan mahemfo ebeka na ye bi se o eyesua hunu aso na minimo enkoda ne gina ya wo musiye se mpanyifo begu won manim ase ama kroma nyina hunu bi a wo dwane yei ebeboa wo mo e wo bra kwantuo ene kwayebretu a wo mo kwaimu ebiem sempo nanan mahemfo won mo tese enkoda mienu won mo anye pene am ya ngo anye wo mo kiribrei na so mo ko hu senkoda ye dwane a ede bai ene beba sensu no man konfo de atodwa se won ma anya mamre ne amane engu nkora mienu tiri so a kro no beboyi asem na kwakwa ya asem sebe eyesua hunu ebushafo ye de besi ha na ye bisa asem ba ko se akoda ye friend se ya brayie ya wo papa ene wo panyia kwasi nya asem hwei ye na de asem abesensen ni kom waje ne ho ba bia anye wone ne yere won mo ti asem wei se won mo ba ya brayie wode ne mpena kwa metwia achi adwane akotena kwa ebretu mu a ombetwa hwea na asem wei asem seba e wo senyame yadoma wo kina woni mehia wo sabre ya eye na menim sompa 93.1 FM so dane da nyina ka de kyerem se yede nioma pa ene besom medam wase e ma moniti nyame yadom a de akwa akosie se won mo dwane no ye besade abesom Tofiakwa
Ese nkura ne dwane. Asem na yire se menta. Enye yize. Enkoda momo no makwakoya emususem sei. Edia takuro. Nanka mumfa ni suo kura mra nanka ye humu moboy. Se wo hu. Enka bre we kura ne bre wo senka mu dwane to ampanyimfo. Nanka mo de chewo pakora mpoko. Enkura na timi adwane. Jese wo ba wo hum empana foforo mo hwa de. Omunim de eba. Wo hia wodo. Akosi amidase wate. Ene humi ansa na wakofi. Nyame washeda che nipa de. Akosia nyame nhira wate. Amen. Didi ede akosia ajewa kode. Me piesie eno no. No kwasem ne se wei eyesua hunu. Enwoma a okenkan no to boase nyabre gibre. Ochina se de okan no ye besan so adi nkomo enya asem ketwa. Ene Elda Kwaku ajenim boatin ewa ha. Papa, me mo akwaba. Ya Tofi. Na ho te sen. Nyamya do me ho ye pa. Ya da rade ase. Na o twetwa mu na me no hia ye. Ebnada se ya. E wona Menim so. Ene wasana be hia program fofora wato ne din sua hunu. Wadaroma maminti ona ene me guest. Ba bia ofura ene ton wabeduru ha no. Ye nhye enkomo na so. Mo me da se. Me chia atiefo nyina. Omo jonso. Me chia obia. Die akosia ediwie sua hunu mi hu se senka wo mo a na Menim abrantie no oni ababawa no brayi so munim baby a omo kwa akosia ana adwane omo adwane no de besia result ede beba ebia nko omo nko na one ade a mefa free mu a yenwie ekura hu se omo arashi ana omo apre omo okay omo apre omo abrabom die ewom se yenyam fancy die but ade a bibie si a mokura modi ho abobo mpanifo odwen mo konfo so be kan bi o ma me no papa bi adwene ho na mo ankasa mo amobi amane na mbudi mudika mo akofa mo atumlika ana mo apre mo akoye bibi intimrante ne membawa yegyina yitie no fitiasie no mayem prayer enko ye bibi etaka bize o pray bibi ran ya obeti yes o pray bibi ya obeti okay nti omo enhwe na yinhia de yi ewo na fideba ne din ede Elda Kwaku ajenim boatin ene de me monyam from so da efri se Menim ni America medam me ho kakra bi aba ene na Menim so no me wo me papa panyin bi ewo ha me no ebedi nkomo tie ni ye ene hey me no kase no uduru ehwan nuam ho a abrantie ba ko ye fe no akobam woni drivers wo ho taxi drivers chese krum hade said de moji sompa tum no yankasa no age yensem na ne wa fidie no enyim firi ye woni ma bebre wo ho a ene ye beche owura no wa ha meni no e ba bedi nkomo mame na me ho kakra bi mra me ba ye betoa ye nkomo no so Rocky Wadaroma me da me ho aba hye no so Facebook no eye Sompa 93.1 FM na Sompa TV Ghana YouTube no eye Sompa TV bra na ye nin nkomo ewo ho me da me ho aba Kwame Ampadu owu ye no yensie no me giri se breso a mo bete ho asem ewo Sompa so na ye wo Ghana mpanyimfo bi a nyame hyeda edo mo be che Ghana ebi ni akosia mpofo gya me ball no nyom ebi nso enna na Kwame Ampadu so a me ball no nyom panyimfo no pii wo ho nyame atom oni ho de ne ana akosia mpofo gye wonya ne kra chiko na Ampadu anya ne kra chiko na nso sam panyimfo yi tachirema eguso ekasa kire na Menim so ena wi opanyi Wadaroma memo akwaba eja na ho te say nyame adomi ho ye pa nyame adomi ho ye okay se wakonya no wa kire kakra wo de obitima twea ba animu na yatumi adi nkomo yie na se de be ya amanfo ebete onka yie me ba cho dwumadie ye fa no na Menim eye dwumadie a esuade wa brabom tibia obi akom a esese obi hweso esua biribi
ɛho ɛna yɛduru wada roma mebakyɛ me ne ɔpanyin bɛn ɛna ɛbɛbɔ nkɔmmɔ yi na ɛdeɛ paa na amanfoɔ ɛde bɛhu ɛhe yɛ wo nkyi na biribi wɔ hɔ a yɛahyɛ aseɛ adi saa nkɔmmɔ no okay you frame me Fraser ayi Fraser ayi okay 3.1 me Accra South Labadi Estates me co prison for 20 years ye bumi kum for 7 yen kokumi ye wodan ye ma be death sentence ye bumi kum for ye see yen kumi me ko robu ye and at the same time to me involve coup plot any terrorists and am I kidnapping so wow and see ni na no na hwe me but na nyankopon so epem Sompana 3.1 abunsan so on chekwa bacho ka suban no miensa no biem na mentie ne o se yes sentence o se yenkum ye bumi kumfo ye bua wo kumfo se yenkum firi wiase sa eniema a wo ye ebi ne de hen me involve ku anka o pese utu aban gu sa aha ena fesu me ko kun Liberia o ye den Liberia ntoko na ekoso ye kun Liberia no onso me ko kun bi o be bacho na wo ye soja ni ana okay my name is ex navy officer okay I no aban na edemo ko ho Liberia se mo nkoko there be anya aban ne mo wa na ade ho kwaje ntokwa nu no problem ye beba ho ne ato ye bo ase edi sa nkomo no e na de ben biem afa me kidnapping kidnapping no obi nti ase eye de en kidnapping no echi obi ba e de kosie ye wow say ni papa ntua sika ansa na ya jakora no that was 1987 first kidnapping in West Africa ayewo me fantastic abusiafo ene ye won komodi wei eye na menim so enwonwa kwan ya fa so ayensa ka papa yi na neto bo ase na yiyi wasum na nsam nam anwumre ma menkamfo 21st clinic the sciatica expert for no enchero abusiafo unim se ade bia obete afiri me nkyɛn a meka ho asɛm a me de ani bre so na ɛka no menim senti a meka se otie me anwumre na o problem pa ye se oto ase twetwewa emfa baabia efise ne ukọ aban yaresabia kese no a ɛwɔ Ghana no a ɛwɔ Kumase ne Nkran any other regions na se obinya sciatica baabia ye kyerɛ ne se ɔmfanko ɛyɛ 21st clinic nyame adom enkrabata no emu baya na ebai nyame ya na dom ama neudru East Legon American House wa bie research center the whole Africa ama Dr. Blessed Foster the award winner the whole Africa ya bona baso se clinica oba ye wode ahoden ane nam ye ebuo nipa no kwasem ne se ebuo wo abrabo enche kra ena woni akunyini bi etise former education minister nom naponom ebeji award bi ewo Kumase sentini se ye pe clinica wadura no namo a etimi sayade ntentamo a 21st clinic ene beji sa award no ewo Kumase abonten so enti enyame wanwa se atimi atra ko Africa ene the whole world ye bo 21st clinic din enya hwe o aya dupa anim fidipa ane research ankasa doctor to no boase ohwa no wasoma ne doctors ni bi wose kwaji nimdie foforo da bia oye research say adura me de ma me mamfo a esa won yade no de na metima yade aka ho a yade na se betuntam eti abusuafo se wotie me na o hwe me a bomodin se wodi wani be kire asoye bia ye 21st clinic number no eye mienu 0549 311 311 0549 311 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 0540 311 311 bomodin and krabata no Kumase or ahwa overseas se na Mampon road a ɛhɔ asɛm na meken ubon se 21st clinic dan no kama
esi ekwan no sanso na oboase nso wo court junction ha ba bi edi asem no a court junction ho na 21st clinic asoye no wo makacho se East Legon omo wo American House ho na omo ben domi nso udu domi a chese udu St John's na ufri Kumasi na ekodi a chese gise wo san eba wo benkum so na sa street na wo Ecobank no enche hope no wo fa sa street ni so a sa road no na ekopie domi market no plot number 23 ubehu se 21st clinic asoye ewo hosoro nkokwan so sanso enatama o committee 1 woni Roman Catholic Church no one no na eye opposite bomoden kaswanso obom road opposite new UCG office no eho na omo wotakwa o Roman stores oni Roman stores na edi enhwe ni mu takrade o fie kuma number 9 taxi station hono eho na 21st clinic asoye ewo Kofodua o Agata market opposite O Green street eho na owo nkokonso o ata opposite stadium main gate eho na owo sunwan o Kotokrom Ejankroma junction wudru brekuma o Amangwase one Chris FM na eben sanso na wanchinso owo Kramokrom owo Kramo store eho na 21st clinic asoye wo na se wonam sunwan road ewo Tachimaya wone Ajenkwa FM edi enhwani mu pepepe senkranzan so ya headquarters no na obeduru a Presby Bank no eho na 21st clinic wo go so wone Success FM debi so nso wo market ho na dwabo so nso Rainbow Radio achi ho a 0540311311 0540311311 ba bia wotemi nka free bia akoduru ho a wo se Tofiakwa se memra aja yanhwe abrabo no sen na hyase wawofo wo ehene etete wo na hwanum na wo no mo hyase se wo no mo nante enwoma suamu wabrabo mu ade ne siye Mr. T no de efia me firi no me free efia e ka se omo obi ba de eba ne se anyan adamfufo bonia me ko di omo achi no ena ema ma brabo sisa okay because we are saying no uhwa huhu mienu na o nyankopon ho na bonsam so ho se wo de wo manyame a ende wafa kwan pa so ba se wo kofa bonsam kwan so a wo kofa Satan kwan so a onso ade a wo de be ma okay Mr. T no Mr. T fifie se mi ma mi diskato a e bia na ma koyi skanabi Menam so sana Mr. T say me di call na we skano ana o maame ompai ohunu se wo na wafa ohun ade na woye de bi mi ma me no skano se obo ni ewo ni ntuma na no a obo no benkum okay enti mi so me sania me fast kana na ma bonu the same benkum no okay enti omu sana omu se no sam ready se anema ekono de enye enti na so ma mi hui omu hu se o fasika afi de me trafie okay me drop it from school na satana o tema go to that say primary enti mi papa be to fie wa Accra okay enti ye tu free tema e ba Accra na minim me start say me ride horse e ponko and my father say no o send me go school biom enti school no me start say me go school na me bobo so enti me go school na SS74 a champ boy enlistment say omo pe footballers that was 1974 and me call soldier no okay enti me call no a champ was go ni me papa e free pa na minim me dey enchekwa na eji me okay enti eji me no me wo Accra me papa so onim say mako join ni navy enti one day na me papa mu ko school kwa kosra me no omo ahumi o school ho ena e bi se ombisa ya se o sisi ade ma free school wache enti me papa nwanwa enti me uniform ba fie no me papa say na why uniform na makofa na me say o
sisi ana mi oso jemu aja asem no to bo ase awofo de wako school o papa kutia o school fees ana o papa yonko ene e champon sa ana nyame aye wadom sa na meka no na me papa e brigadier good ana o say true ball no ya fawo sa edie pa ne si ya e ba wadwene mu a papa wo de wako school na ade asebe ne papa no yonko kura na ebia oboa wo bibi ho edie ne si kwan a wontumi ama papa amane se mi bona amane o mame nko enti na midan fofo bebresu akọ SS74 team no enti misu omu ka che me na misu mi drop we na mi ko join you enti mi pass out no one day na mi papa call school no anko hu mi ho enti oni me bia mi ho one day na me the uniform be feel say na hona uniform na mako she e na mi se o mi amedia e no investigation na see am o soldier but soldier no so no navy no you see why school why demonstration pair yen foul but omo cross check na omo farm e kira omo hu say because of rice water a demonstration was school no rice water anti with the amount for him na a demonstration and so panay 3.1 almost so there be say you discharge me and omo kan ya okay case ne pendi and am go give bribe me give bribe no na ya chi me na omo pame me and omo pame me no na ba there no at times me call guard war castle main gate or and me war influence war that side and a woman and me dan for be say no your friend Erica Mankwa no bo akotes okay and also some panay footballers for Nigeria Nepa na minim e ko join Nepa no ye ko training and obi so be catch me say flower miss papa flower miss so omu pe footballers wana me call ho enti girl bi hu woman me hu me o say e dey na me ba be ye o ha me si me ba be pe juma ye o say wa papa wo ska na wo ba ha ba ye dey no e say e say go back to Ghana wow and na woman no ma me ska e no let me share care mu e na ba Ghana no Ghana nya me de wana me sa me chi biom e call ye ade bribe na akwaje that time no nkofo mo hodu niama no ye kochi bi wa hodu combif okay anything apa enti misi me no ko no so osre obema miska na meji ska no no do woman no so ni nua soja panyin okay e no ko ball na mane e na ombe ya identification parade omu mi pe na mo se o minie oh and I'm so ampa meji na Menim me ka say e be a champion be dey awe kwaje me so panay 3.1 pamo me no e kire na oti o say ade na assembly buy na omo ambo na mane enti na kire say na wonnim se bribe na wo kwaje no ye betima yiwadi Menim say e chimi a e dey assembly but enkodo hwi because penifo no mi papa ne bebre hwa ebia utie na Menim anwumre yi adwuma mu a wo ye no onso obi a hyase ebo waso se momfa kwan bi so na mumwie nipa kro hwe da kro be ye wodabone se ne yanchiwa okira bi ye bechew 3.1 eto da nipa bebre wo ho a ye yiwo adi afiri adwumam anya hwio eye bribe na onim se ne papa yonko ne ye champonti bribe no so wogi na se biribi kura si a ye be favor no on se fofia ntoata amaye ndware abamunti ada ye pamo no na champoni ho enti a champonti ye ne de na okan o se ade na yambo na mane by omo emidi omo yimi omo discharge me dada na minim 90 days obi an nim say me she ho enti ye jai me no ase na ots say na aba enti abrabo no ebesesa e na me call Nigeria
Nigeria me call Nigeria buy no me ba Ghana no Ghana nya me debut pese me come back to Nigeria and I miss a call me buy na papa say no I say me call Spain and I papa a try ticket mommy and I me call Spain. Wow. Because share Spain na me share no me kind book magazine be and I me won say kidnapping. Sampana 3.1. One me say no I have to put this into practice. And Wow. Me ba Ghana no and then me frère ex-president no Rollins the cousin me no and I one Mr. Simpson and I one Colonel Amable ni ba any brigadier Kote catch you says the shortest way to get money is kidnapping. Papa ye beba ho me pese ye betum rika ne a kire se wo se wo ko Nigeria no wo papa yonku bi hu e no san ma wo ba Ghana. Oba bi hu me Good. But oba no na Ghana nya wo de. Ghana nya me de. Efise na wonim se wo papa eye de fo. Me bi se wo na wo papa bo watirimodin e wo sika ho. Ana se e bia wo pebribi afiri wa wo fo nchen ana wo bre. Debi membre. Enti na de pa na e push you. Every week your mommy chop money. Your mommy pocket money. Ade no e na me ka se abonsam de se o hwewa se wo fa Kristo a ana wo hye di onyame mu a obe fa wo no mu because me hwe hia me wo fie Bibie hia wa sase so. Sampana 3.1. hwe hia me na but Menim ade enti a e ma e ba no sa but oba uko udi odo e komo oba too much ana u pe oba u hwe yi a uwenya asem Akom ni nchiremu na kire se biribi wo ho. sa because Biribi twu sa e wo nchen. sa because oba na me ni oba bi wo ho. Okay. Oba no me pese obi beji oba na afri mi nsem. Memma. Enti ese mi ye Uye bibi a ebe so nani. be so nani. Sa time no jeans. Sampana 3.1. Jeans no enye common say we be share jeans. Okay. Say o papa eni bia ana un free bungalow a. Ana un free estate mu a. Unya bi nhye. Kambu unya t-shirt. Na Menim na Menim. We nyina no. And a shoe be so a fresh shoe no stiletto. Wow. Sa Italian shoe na no. Yes. Say sa yeah time no one nya. Ano na anofiano. Adofiano. Yes. Say one nya sa one share sa shoe na. And the mema na unka ho. Okay. Enti means bia me fa me nyaska. Sampana Na Friday e be call night club no say me fa. Oni oba no. Me no oba no. Ndi oba no na otwe ododo like won say ya oba bi ho a wofa no o demand mami wei mahu madam fu ya yi wei me koye miti wei mahunu atade wei mahu mpaboa wei na oba no a wafa no na o hwehwe bibi sa ne ma no firi ho. There be oba no on demand but me su me pese oba no bia hu say ono so atare o hye bi. Mema brabo. Baby a me ko bia me pese oba no on di mechi na de. Yes. Yenko. Sampana Okay. 3.1. Enti e ba no sa no. And I'm catch on say you call back to minimum me for one abruchi because me mako hu aba. Na say wa ko Spain ho. Mako Spain ho. O papa twa ticket ama o ko Spain. O ko ho no ko di sen. Oh, manche me di almost 1.5 years. Na wo ye adwuma. Na me nye adwuma. Aden, die ne si enti a ko dru Spain. Wo free Ghana ko dru Spain. Die enti na wo nye adwuma. Me ko school ho. Okay. Ye mani mi su, ye mani mi ska ho. Enti mi ko e no. Na Menim na Menim. Fast. Sampana Enti mi am sure me say no. The quickest way to get money say Macam magazine way. Magazine say kidnapping which obi a we go see as cano, we nya scano. Enti mi ba na me say o Charlie say o, am say okay. Endi ye kana mablanu ni ba no say ye. E na kote ba no so say ye. Okay. E na eja one Mr. Papa akoto ni ba. Na ekochi akwa no Pacho kwan me na mo fa so che no to bo ase na eni nkomo ha ye ene ye wie kura ye betim di ahye fridge mu nti me pese hwe kwan ye fa so a nyame ye wadom na wo papa ene wo maame atimi di wakwa kodru Spain abonten so sabe Spain de wadru ho a Europe no wadru aro no
what's your ba? Because what could find graphic a king kind kidnapping. Enunti, what you make jabru chida wa be drew Ghana, a timia be fan nam for me no. Say yen kaya humum, na yen shes her juman was safe, say, and no disi cabe brayentem. What could who be ba e cocheno? Quite ben na mo fa so a sa papa no ba and next one the first person mo kidnap no we be say me hu me bo omo amane no ka jom say omu na minim omu chemi and omu chemi say papa we o ska okay and I say okay akwa no odi agro en omu si park no and the omu si okita Menim brofo mu no friend kite dia edi ahoma so yeah and you almost say any Union flag. That's British flag, Union Jack. Okay. And to me, satisfied mission when I mean who Union Jack no. And me catch you say you got 2 biscuit and you got 2 biscuit. And he me jaumo hoko park no so. And me free boy no boy ni buy. So 3.1. And I'm so me say yen chinkakra and o jai ni kite no. And I'm no one am fa no. And I'm enemy down for phone when I didn't call her. And the any call no. So time no so yeah time no mobile phone no landline no. Okay. And the me you call man be a fee why signboard and na minim you pick number no. And the me call castle or first gate or echo ringi or because we catch on say be a couple post office and I call baby a be no more identify and the so caucus or ringi a friend man and a man so whiny and I'm so me person me not see my sick casa or so man okay or a friend and I'm saying my man 5 minutes uncle friend man messa fret number ne bio okay and uncle friend man buy no 5 minutes time and my friend a man Jesus say oni and I'm say papa so buyer or see any buyer mahuna na me so machina see what kind of pain ma'am can sabe no na akwala no e wo be mfie sen wanya 5 years okay enti kwan be na wo fa sunya sa papa no e number and I make say those days no na minim okay on what mu landline number telephone number also and me copy key na me friend man no and the man no me friend no or say or friend man no me see my man 5 minutes and okay 5 minutes time na me friend back and papa no FI or so oni asima sini am say okay ubana ohwehwe no machino kidnapping no wow so person hu ubana but you have 4,000 Ghana 4,000 cities sabre no year ben that was 1988 88 ana 1978 78 sabre no na oji sa sika no na sika kesi o sa o kan no ye den and also yen minti sika no so ma no obetia and I say o there be minti so but me pese na minim police for ba ho a ne ba no ohun no be bia me kire no and also me kire no me say o there be scanner ready and see there be afi no be call bank e kire no be call bank and I'm say okay a chat to me more up to a chat 2 o'clock 3.1 unya scanner me frɛ biom 2 o'clock no me frɛ wa me tell be a ye be hia ba hu ba no o the police for ba ye chimia na ye kumia o ba no hu no biom o so won fa police mba e na me kate no enti ade chi ye no 2 o'clock no na me frɛ biom ya me say papa wo hin o so o drop phone hu e wa asisi a na me bisa no say onim baby scanu so wo saka scanner fa hye politin satano rubber bag paper bag brown paper bag I mean so on fan shame na on fan bra la ba di musie ho o de besi ho a mo hwe na chi ba se oba on fan car white no share political suit white and o see you enti nasa wo kire no atade a won hye se de be ya opie ho a wo be hu no minim no dada but opuesu a mi chere dia won hye ai we ase ade chi 2 o'clock be friend for 6 kana ready and am see na minim musio but me fa police nimba ena oba no so ye fa ne mba ba ye nya scanner e kire na e be jai no o see o
So Panay 3.1. Na me ready time no. And ye drew ho no, onu so adru ho. Ena all this can go to baby a me che no. Ena me ko fast can no. Ena me di call camp Bema camp inside. Nti wo hu se wo fa sika no. Wa hu se me se all this can to ama hwe na chi. Onko. Nti wo oba nyina no na wo hu se oba. Nti wo this can to ho no wo hu se o si nanum se okọ no wa hwe na chi. Na wo na za wo te ho ba bia na. Na me sumi ho. Oh. Enti me fast can pe ena me di call e. Me di call na me catch me down for no say scan ni o. Afa hu scan we So Panay 3.1. And it's okay. Yanko Accra, Mokola side or store bi ho. Those is the first store no 2 guys. Okay. And me know call 2 guys. And I got to jeans. I to kung fu dress bi I bass at time no. Me to bi mo mo. And you free 2 guys no. You bag guys and dons. Sabe na kwala no we. Akwa no. Na only ye na see. Asie him fa. Me ex-wife fie me kaje me ex-wife say me ba no. But me no oba fufro na ewu no. Enti onu so GD say me ba no. Enti e ba na sa no. So Panay 3.1 no. Ena me di car e ba me wife for fast e be fa akwa no. Me fa akwa no na me ni call baby akwa no go school. Woman me chi e chi kelewili ho. Ena me talk kelewili 2 cedi. Me talk kelewili no woman say 2 cedi me say o ye doso. E wana me ka jen say o onhwa akwa no ma me di kelewili ni ma me dan fufo na ba. Enti o say akwa no entrance. E wana ye call ye amba bi obium. Ese bu ja kwala no ho. Ja kwa no ma kelewili woman no. Na okofre papa no biem ka che ne se wakogya no ba no. Man friend biom. Nti besi sa bre no se wo hu ne ba no kwa se wo hu ne ba no unim. Wa hu ne ba no. Se be bia bo akwa no ko school. Ene be bia woman na chikelewele no. Enwa. Okay. Enti em se woman no according to woman no be na minim eche no otetin se a obi abegya ne ba ma no afi ni o me fa ne ba biom. Ya akwa hwan ba ni o. Enti school for master no so. Ono so tiye. E ba e o se akwa we na. Ne ba pa hwehwe no. Ne ba pa hwehwe no no. E na ni ko fie. And then when you no na bisa say one echi o. And o see guy bi wa makana mable no. Ni baba ko o see we ni nua na o chi no. Enti o mo start say o bu ni nua no. E no o see o da bi mayen bu no. See aye bu no no. O see ma da bi ma bu no ba mi na mi chi akura no. Enti o mo start say o mo hwem o mo ko efie. Na papa say me ni Ghana ha. Ba mi sisa ka che o mo say o baba ena man no omo call round omo so bia obe my achimi obi obe chebe bia me obia no omo man ska and the that for bi so omo hwehwe and the omo call VCRA crap former chief justice ni ba ho ekobisa nsem ni wo he ena o so onim be bia me wo that's a sad branding na papa kra nim so wo Ghana de bi onim ena o say onim be bia me wo ena boy ni so ala tani bi se opeda na minim o hwe mi na o di connection na mami na ala tani na ma twa ala tani no so endi omra ye bo 4 o'clock me be fi ho enti onu su ko ya pe no ko bo police wa mane say o si ye bo 4 me be fi ho and the police was say no ye omu twitwa so eno mo ko chi VCR crab no o free on na mo ko chi former SIC chairman no nyamite eno mo ko chi no o mo ko chi ni ba no eno so my mbumi but me otema ono the police for no ba tema e be chi me that's a kidnapping no first you know mo chi wo mo chi me okay enti o mo chi me no mi share cells na mi papa ba oh eno si oni ma na kasa ba scanner mi gi no be phone no scanner mama na back and the mi share Gainesford prison no because shaman for be brave with different type of cases are on the aba. Okay. And the obi be humi o si. 3.1. Kidnapping we dey say nye. O puya, nyame adoma, nkrofo omo skafo be che, ye be robo omo na ya mobi. Na me say okay. And me ship James Ford for 1 year. And me court na ye jailing me 1 year date of arrest. And na ma trial remand na wie. And me try wie ya na Omujao me. Okay. I mean, now one day na nipa ba ko hu me o say
Fraser say catch us say we are nyam pue a be hwehwe ye e no se metie na me che no ye fie e no se Sampana 3.1 peska ba me ko kire no nkrofo mo ska e na me ko kire ne se skafo ska ne bi wa ha e no ko robu no o me ma me share e dumu sa one day o mu ko e na o mu sa mo short ni pa ba ko enti o mu ntomi nko e na me say o mu fa me nka ho e esa one kasa na do ho koe ba previous ne de wo na wo hwehwe sikafo ba bi omo wo na wa fra wo nkrofo no na waka krom se aha na asumasi ana bentene aha na wo sa ne se wo de wo sore a adwuma a wo ya ne se wo hwehwe sikafo na wa fra wo cruise se omo robu ni pa krom 3.1 enti one day omo kona omo ashoto na omo si o nipa baku eni ho ena so omo fa me hyem ba mu de hyem a mu de mu hyem a mekọ ena omo si metumi akọ na ye kọ e no ena omo si ade no wa adwuma ne pen wa bi pen mi si da bia omo si wa borrow no correct pa mi si o so jani de se da bia de o so jani e ho na omo si okay e be cheska no ena omo si tuo no roadblock enti mimi fatuo no nko e de enko si Sampana 3.1 bebao adana okoye no a omobo wa baso no robe na o plane wo ho a etimi mo bisa o sa asem ne say why bi da na de pa potin ne si ho me pese me ne ma hwefo no matie fotie ye koye no say omuchi na minim esi mi dran watchman no so ena nkrofo bi a chichi omo no esi ma me ma obi ampue okay enti mi so mi dran mu so so obi amfa ne butu fom enti omo de omo ne butu fom ena omo se chi fie ho nyina fast ka no okay mo ba e pe na Sampana 3.1 no so mabojuma ni ye pa okay ho ye chase ka ne wie no ena omo se tuo no roadblock enti mi fa tuo no sie ade chi a omo ba besisa ade chi a omo amba the third day no omo ba e ena omo se obi aba ma information se ska bi wa ha ye nkofa mekọ ana mi se o mekọ ena ye kọ tima market kofo a omo beton atuko eni nketie ni nyama na musika ena ye kọ ji ni na afro omo nsem enti ye ji ye ba e pe ena ba ko se Fraser adwuma we enfa eni kan enye ese menya protection ansa na my den makọ na me se protection ye nya protection so ye kọ ade chi an be kọ enti ade chi ye no ode mi kọ ashama ekura bi wo ho ye kọ no man nkwa na owo ho ekura na si okay enti ye kọ no man kita don bi obo don sa afi me ho a ntete abiyadem no ho ma afi ewo bees menim se wa bees okay o ma be dem o ma honya ena man ka che me danfo no se Sampana 3.1 cigarette mbra any goro enti say apaki cars wo enti me danfo no fa car no na man say hwe onim bebe me sheda na me suma no wo 3 uhum no ma wo say wo odin enti wo ba minto edwan fita baako enya prechi o edwan minto edwan fita baako minto akokohwedie minto akokọ mienu na minim see black and white ye sana efre no browning ketie na minto akokọ minto mienu nka ho na minto bisi 7 fita 7 kokọ 7 na minto shire ono so 7 minto panie 7 minto ahoma edi bottery 7 minto blade packet 7 minto apeteshi to amienu snap onso mienu na minto calabash nim se afen o twim kra minto kra na minto kuku Sampana 3.1 na minim obe charge me kapreba on Jimmy skakes kra kapreba ena me si o kapreba de me ko nya bi wo he o si kapreba ye ton onu obi o ton okay
ti so obeto e won ho a meto no ho dia fine se min to so a e na meto no ho enti o ka che me se minpe obi a wawo tofowo na tare eni obi a ne ni afra na tade afeso minpe Sumpana 3.1 kraman ba enfambra ba me ba ma me fa me danfo no ye de enka ho ena me se yo mati enti me danfo no su koto ne ma ne baaye o se ma me bona ma ne enti o koto ne ma ne baaye ena o ye ne ma ni na ewie ena ye ko ye ikodi abo 4 hours wo ekura ho enti ade chi ye pe ena me koto ne ma ni nyina ena bebi o chere me se otofu obi owo otofu atare no so chere me se me pe menye bia me ko timber market Sumpana timber market se me pe 3.1 obi a owo otofu wo ena omo twa kakra e ma me omo ye den omo twa atare obi owo otofu wo na atare ahemfa na ukoye timber market won e ho ye hin e wo akra omo ton obisman kitri ni nyama alatafo nyama okay nti na chese e ho no ye bia niema ye hinta niema na omoton ti e ho na ukoye a ukope obi a wawu atofu atare ato okay because na ye toma mi na minim ni atare no so mi odanfo mi schoolmate bi ni afra enti hwe na mi kono ho na mi si Robert atare wa she yensi atare na ma atare na efin o si o sa o so bia me senior mama mi a na me si yisa atare na ma mi yi mi t-shirt new one na wa she enti mi yi mi t-shirt no no yi ni dia ma mi na mi di share no na mi be tracker no na mi e dien na mi koe enti mi nyani na minim na mi di call mi di call din sini ni ho na o start say o ye nyankuma de ma mi o ye ni nyina ba ansa na obe ya de no calabash no o di Sumpana 3.1 o se mi ruri 7 times 3 times en calabash no so se calabash ni paia en de obe ye no enye enti mi ruri transu 3 times one pie na obe fa akoko no ba ko o kasa ya no o Tofiakwa Matewase eno o so o di ni si eso akoko no 3 eno tie eno ja akoko no ruye ebe dani wo menim okay eno si busum na jimi enti o si busum na jimi no 3.1 ena mi si okay edien na ebe biom eno ma mi sika se mi shapi mi Tofiakwa Matewase sika na no sa na mi di ma no eno ma mi niam bi a mi wiye eno so mi sa eno di bibi gu mi ha eno kasa ya na niam no start se ekọ mi mu era mi mu enti o sika no anu physical sa wo gina ho sa ena mi na mi ka che ono enti mi sika na mi di ma no bi but dia meti o mechi no te se obi a di prae ebu mechi mi dani mi 3 mi hwa sika no na o de dwa mi no Sumpana 3.1 anko eno si wawie we eno kasa ya eno we mami bibi biom ena mi mini ye eno si mi ro matare ni nyina enka ntwa na mi to ye no red white one no se mi to red mi to white ena o Tofiakwa de mi use white Matewase eno fo atuo no o tutuo no ti se na minim ye di ahwia abomi and also on so qualify and also Sumpana okay see how be mami bibi but the way mami no se me ko baby a se me hu abro no ma be rami dem a mami nko biom 1 Sunday Friday min shempo wa Friday bi an shempaboa baby a me ko bia me di me nansa na eko Sunday min tranka mu enti me bedi ni nyina so aveso se me siniama nsio no mami hwe nsio no ngo me peja bucket ni se a me dani ni se na enhwe fra Sumpana 3.1 onso na me ye me wo nsio bi wo ho e de obisman ketre na ye perfume ono me di ye menima se me bo fi a
unto me uhumi na mebo ofie so a me wo krama talisman wo we be to me hwina no me to a mebo ofie a krama na ho nyina no omumpo na anifreni atare no so odi ye talisman ama me enti me bat say so me ba ha studio ha say a na Menim who talisman wo me say we anifreni me ba studio ha me ba be robu omo mo bi anya ni ti say won different no mo bi ani obi ani infra ti say different nani enti me ba ha me ye bibia obi ahome ti wo betumi akorobu obi edin se nipa no behunu se waba ha sa because wo be call no sa de na wo kasa gu so no na wo nyina adane anifra sa me si swame ha nyina mo bia ni infra mo bia ahome me hotelis ban bi so or the police for edin Sampana 3.1 o simi pe police for 100 edin enti me chisa anya police for 100 din enti me tracke mu car no ye ko snatch car na ye change number me tremu a wo police ye do barrier wo car no kra wo ya na omo se ye ntwem na ya twem enti talisman akọ ho de mumu atare na ye baby a me kono me tututu kra me ye noise ama police fu ni bia enti ma obi anda ni mu 3.1 sa mi hotelis mi ewo honi ewo ho ya ye honi bi ama me okay se onu mi petuo ewo sojani ana police ni ho a ye bo di mamia me di owonu bi begu mi tekrama so okay na mi tafre ni kakra ba ansa na me kono me pejo ewo no a me ka se wo ewo wo ye de wo de che bibia mama se ma mi kokoka che Sergeant we mama sem ne ye ni de etio no manufa mame etio buba no manufa nka ho enti me kasa pe me ba hospital ojo ale me petio no etio buba okay me ba no akọ apagya mame na me de akọ na Menim sana me ko fum dro no ade no kire wo se enye a wokoye ya wokofom metu nsu egu a mama nhwe nsu no ngu engu faako okay enti me koye no si busum no ohwe kuku num no o si wa muna na Sampana 3.1 busum na muna but ma fum busum no okay enti yese me ye amamre me wo baako wo ho a Menim say ye fe no one sample bri one sample bri yo ko toilet mu a akase no once na akase no akase no onu so onu na onu odi bosum no dia mi kita no okay enti me oda nkrofo amu ko chima me na matwe omu na makun omu ade asra eno ena busum ba ko e fe no hacha wochu onu so me kita odi amami onu Sampana 3.1 se obegu unsa engu kokọ engu kokọ ana wo de man te sensa onu na odi wow enti me we nyina enti ade ne be yet se na Menim mi sorry a dia mi pe no na me edien na me ye enti mi so mi kwa mi share max nti o ko Robin na o share max mi share max okay because wo aduro sa afeso mi nko anajo so me call daylight awia na wo bo kro no sa enti aden be me say wiase nyina e media because na Menim 3.1 afi hum no ona on che media me de me ye Tofiakwa mate wase ena ba e wo mana ye ko chi nkrofo bi e chi omo no ena omo se me so me kan ho na omo call robbery no afi na hwehwe me na wo ka ho mankobi sa Robin wo awudi tum se wankobi wo nyame ni mankobi na no ma bokro no pen na pen me no ma ko sa but dia e chi omo no me nkan o mankokra because afi de omo ye okrom no
me catch you say I didn't call it too much. Sampana 3.1. Yenya skasia. Omu minimize say you be use can say a chance to buy ene kwa. Omu a chance anaju ye discard no ni a chance to see uncle biom. And I'm so there be. I didn't call it too much. And see a coach hotel. And I was satisfied omu bodin. And onu kwa Menim say a chiomu ba me call get to be. Me call get to no me trawana. Gato no kwa eden ho. Oh, at times me call Jimmy ho, but me num we. Tidie na ya kwa no gato ho. Say boys. Sampana 3.1. Yeah, na makọ tran ho. Ba me dia me num that time na cigarette. Okay. Say me call Robin Gra me num nsan, me nim san num apart from cigarette no. Enti obna ya chi omu na omu bo me din. Enti me o get to no na boy bi ba ho si boys we cry, one man bomb the cry, she ya chi omu. Oma ko Robin, she omu kita AK-47. And me see me share paper no. Me share paper no, and me yam shame. Because me down for 4. Because we ni momo. Minimum. Wo no ma ko Robin na bre. Sa. And the ban sa no na me Johnny call. Na Menim. Bala me say Sampana she 3.1. show serious. Say man free room ha. And the you be chi me. And I say say me wo nyama me di protect o see san microphone so police phone so waranka ke no mu o so kita edro. Wow. Enti Amagani amage be shia. And I say yo. Enti man bo obi amane and I me park me nyama and I me di call Togo. Because we are Togo me wana afi o ma bomb di o ma publish me di o paper mu say my wanted enti me report me ho. And Sampana 3.1. Enti me wana Prince Johnson of Liberia. Okay. Ebe to me. No chia me or salute me or say, are you Fraser? And I say, yes, I'm Fraser. And I say, okay, I want to see you. And I train you when we could translate. And I say, or per se, Menim call Liberia. But me man is second in command. Or per se, me call Buano na yen to do also. And I say, oh, serious or say, okay. And I'm medina chi. Ye frame Puano ho. Eko trans ye no Sampana 3.1. no wie no and a Ghana for dissidents no so Menim want to be home and I say Fraser wa ba ha me say am ba ha on say ya publish you and I'm say on say okay the woman say show mu so ye e wa ha nkomodie mu say unim say a di nkomo Na Menim. me hwe ya menya asem Tofiakwa. Matewase. me ho and a Prince Johnson say opese yenko Burkina Faso yenko hu Thomas Sankara no my troops na yenko kun e wo Liberia and now see you o si baby anko dia drone opese me ni bra no me di drone bi enti me ni e ba Ghana late anaju ye ba e no ye kwa shama and no see no opese oye and a man no catch it say okay say opesa de ombra busum ni no make cantam first enti o try say nkoto baire ene sikan Tofiakwa. Matewase. sikan yen fan ye hwida Na Menim. ento toni ni na de koye and a man say and the on fan cantam and a obe cantam no say Chasela na sponsor bibia Sampana 3.1. etu Samuel wi a ye be assassinate Chasela no abe topo president or no be president no. Okay. And a man so you and I free ashama biom e ko Togo Anadwono a. na juno ye ko e no Na sa niema no munya no wo hin ne toy because wo say anadwono a na mo baaye. And wa kire mo say munto we because mo be do late. Menim say Ghana so de ade san asamasa. Ti sa niema no kire munya no we. Ye to baire no o ashama ye to emu kokko no e wa ashama. Okay. To sika no wa ashama. Nsam so ye to ni nyina ho e na ye de ko kantam no. E kantam no anwachina na ye dane ye koye. Ye koye no e na kwankpa baaye. Kwankpa ba no say opese o call Liberia. E na Prince Johnson say on to no boasi. E na o si no opese o kokun. But nkrofo si wo inside o e na ye koye. Prince Johnson ankobi. Ye koye na kokun kwankpa. E ku kwankpa no.
utuka humbi na mukuno. Debi mankan mini kwankpa na eko ye. Okay. Eko meet sad dissidents na wo Liberia no. Ena eko ku kwankpa wo airport o. Ena me minya kwanjani ba Togo back. Okay. So Pana 3.1 Johnson. O si bibia me na me se hwenye mi. Ena BBC for be interview me because me call me dani me nationality call Liberia. Ewo ho. Okay. Enti na me dani me nationality call Liberia. Na Menim. Me call Benin so me call ye Benin passport. Enti me kita 3 passport. Ena me da share me ho. Enti o mana Prince Johnson say yem back Ghana back. Ye ba esa ko biom. Ena gama be friend Prosper Chikata. Ono so Togo ho. Ena Prince Johnson say onko also call Liberia. Ako spy ho ahwe. Ena me catch Prince Johnson say nipa ne ba on che bia me na me u second command. Ade na uma we ko uma me nko si me makọ ho e bia omonya me picture ho enti ma me nko. Enti Chikata ne ba no me call malam no ho no desini no ho no o ka che me say man na ko chuku enti me ba no me ka che Johnson say you see boy Chikata no akọ report to ye. Okay. So there be me pesado do So Pana 3.1 yo hotel wa me see me ko to cigarette aba me to cigarette no wie e pe ena man bi ba o say wo na ma ya nchi obi ena me say ade o say ya chi unu udamfo no eni nkrofo bi wa man ko obi o ena me dwane e call ni wife o ena ni wife say ya be se chi fie ho ye dinako enti e ba na sa no ena me ka che ni wife say me to me call ba onko UN because onu a register as a political prison as a political asylum. Yeah. Enti onu attestation. Na Menim. And you onu nko na onko ka che UN United Nations for say yachi ni kunu no enti onu ko e ko ka che United Nations for So Pana enti UN for no 3.1 no mo boa say o meyi Prince Johnson and I made in Kramman the wife you say onimade obeye onko ka che no onko hunger strike oko hunger strike na ome ye de ome jai no enti oko hunger strike no enti o di one we pepe na ye jai no e na mini fa penyi bushwe no e ba Ghana no ye ba latabe oko ye friend say Fadama. Okay. E ba Fadama no ye dan fo bi wo ho kanishi last stop e na ni ba ho e na oko share ho afi o share o nya ho ni pe o sori na o ba Premier Lodge. So Pana 3.1 On me yedien onto me and keep no ho enti oko UMB eko secret political salon e Ghana enti oko Chichire hotel no ye ho ba sorry na ya ba Premier Lodge oko oyebe ma Na Menim. Johnson me ye hwehwe me ba Premier Lodge na ye ba no de say enye ho ana misani call Togo back Togo na me call na me ko hu Captain Pofo o si Fraser se am de e ba Ghana abe tu Jerry also Obe tu Jerry. You be tu So Jerry Pana and 3.1 ever ready and was okay me back ra na me be spy bibia your friends say we wo checkpoints say wo and me buy me check baby amo cast sisi But there I am one say already no ya publish will say why you wanted in your wa yibiku. Akukodro ben pa na wanya aduro no awadi no ena wonwene hwee say wonkwa wonhia wonti wo san ba back to Ghana sabre no Jerry time wo san ba spy say ye peko ye be fa so be tu Jerry. So Pana because tuna 3.1 me hu beto me menya asomdwe ena me ka che o say Jerry tu no de enye din ba yenko chi ni mami na ni mami invite na me say Menim. o mbra oba pe na ya chi Jerry na ya twanetri Nti wo na this idea no buy. eno mu si dia medi ban de enye sa na ye ku ena si anipa no yentumi nchi no yentumi yenya no olesi ayesa Okay. so say ena the late me kind dia me born din So Okay. Pana we ba 3.1 on Togo ho ena mu si na bisto affairs so baso ena me say okay ena Togo fo no so omo so mo pese mo to ya de ma so enti yem planting bomb TNT grenade wo Togo inside ho Hey, ena me gi 1 million safer ena me say okay the minister a ye be ye
me trap ticket at the conference. The conference me ko tran baby for 1 million Chombery. Okay. Me ko tran ho. Omu ye soja training ho. And so mini microphone ko tran ho sa and I back to Togo. Sampana And I start to 3.1. say a planty bomb no. A planty. And I see Ghana boys and in Togo fo ya wo mo Ghana. It's say be called Burkina Faso. And I di omba penny. E di omba no and I start to say yebe amuvu akochi yadema. Not knowing mamba ku inside. We call more information dada. Or the ID cards na see printing or the akọ and the microphone share. One echi na Menim. Because she was ena meka chom say se ade me chom bia atuonu grenade ni bomb ni na wo. Okay. So very good. Me chom dia o me Sampana 3.1. can witness. And the eba first one. One Mr. Megashi eba no ho. Eba first one om so de bi say om chi microphone om hu say minister jafo na ma. Enti yenko yekọ a yebesa ye ma me 100 years. Enti me ye ma me 100 years a na me coffee wa na yabe surround fi ho. Enti me see you. Ba mo nim wa madwin say me pe kwan adwane. Okay. Enti me no mo ba ya eba border na no ho. Ho pe ena hu be wura me mu say dwane na me di mika. Sampana So jafo no 3.1. Metia po Ghana for so tutu ena mi ruye e no man's land o. On say den me see ya chi Ghana for bi Togo ho. E so mo koye ku e di mi aka ho. You see wusu ya chi obi mi see say o mu say ma phone no ena mo frɛ BNI for border ho. Okay. Ena BNI for di mi ba 37. Enti doctor phone be hwe me o mo di drip si mi so. O mo di drip si mi so mi bomb pa keke. Me nya least chance pe na mi dwane ye. Every 37 The hospital ho. We dwane ye pe. Sampana 3.1. And I call me down for be and Uncle Frame papa. And I papa say e ba ne say na see me ma dwane o see what dwane wa bagana biom and no ma miska. And I me chata car e dey call Libo. E do Libo no way and I me run inside Kwa Abidjan no. And a captain captain Goshano ho. And on so ma gendarme for chi me. Eko gendarmerie. Eko gendarmerie no mi hye ho. Na ho so wo hye ho a aduane ye be ma aduane a e di fa epunu na si Sampana 3.1. e di ma wa nsuo be num no toilet na wo be flash no nsuo na wo be no. Nti me di 1 week wo ho. 1 week na me di ye no. Ni nua na me fast e bom pa ese Nyankopon on ma me free crofo we san. Na me kita talisman so wo me ho. Brekro no a wo bom pa ye kire nyame no. Na wo san su kura dura. Wo so de ho ato so. Sa no a confirm na e di na Menim. We nyina no me di 2 weeks when am jai me. Say me yare nti mi nkosa me ho Sampana yare. 3.1. And abuachi jabe hu mi. Kache me say o be bisa me question interview me na me cheche mu nyina. Ade ansapo na me fa car straight to Elibo. And me cross the border no. And me try mu a call Lagos. Ko share Lagos. And me ba Ghana biom. Me ba Ghana and I call Robu ye. Eja. The cop ne ye ma na ye chi me. E chi me no. Ye di me call Sampana tribunal. 3.1. Abusiafo waka asɛm bi. Ɔse me kruwa ayɛ ma. Asɛm o. With a drone nyama nyina no. Twɛn me meba. Abusiafo aha yɛ Sompa 93.1 FM. Na Menim dwumadie ɛna wotie. Hwɛ ya papa yi nneɛma wɔde no ho wurawura mu bra ne papa ɛne ne maame te ase a ɔmo nsɛm wɔ bi. Yɔnko nti afei deɛ ɔde na brabɔ ɛto chacha. Mo a mohwɛ wɔ Facebook no bra Facebook wobɛhu papa no. Wobisa sɛ ne mfie koraa yɛ sɛn. Yɛbɛdi ho nkɔmmɔ.
bra me dame oka ne na kosema oka kire ye hwe 93.1. waka sembi mu du ose me samba back to Ghana no ana me call Robin na me call ye no me kruwa ye ma edi ne si ye call Robin no je see pekako robu GTMC for ba ye kono so no busum na amadi no say me ko be ekorobu kra me hu akra from 1 year up to 5 years 93.1. say me jai enti me hu akra no na me say o chale yen jai ba ye kono na me dan fo ba ko ekotake driver no enti o ko driver no so no say me sumi ye action enti ko gi car no free driver no ho yandru be bia na tie no tubeless enti rim no Bogota pavement no and I'm from ano start to say eju and I'm so yenko park car no enti park car no yenam foam e ba be dru be na police phone soldier for be surround here and I'm start to say me ma warning shot and I jay dwane omu de achi and omu chi ye na sabra omu no mso nkura tu omu kita tu okay and omu chi ye 12 o'clock newspaper and announce say achimi anti me share sell ho and soldier ni bia policeman bi o hwehwe me and me say police no so o kan hu because I don't know my information won kan ho but o de asam no to police ni no so say okam ho abra wo awuji tum say onka ho eh rade because o hwehwe me anti o hwehwe on say o hwehwe me achimi okay anti me so me pese me man case me pese tie fontie ni ye okay anti me so me man case say oka ho e na ya chi no so je ne bi so onu so me ma ya chi no e na so ja fo mi no bi so a mama o musika se me petu o man fa tu no amba onu so me ma ya chi o mo anti jeli mi e ma me death sentence no na me ka che me say oni me bi ko pe poison bi bra na me num na so ma ka kire o ma me no no e ma me say Sumpana on ye we 93.1. da se nyame na be kumia nyame ankasa nkumi ba onu be ma me dropa a me wudi e onu on ye ti e di mi konsawam sawam no ye be fa nipa 9 ekọ mu first one second one be fa ye nipa 20 ena nyankopon kasa fo obi mu na ye si ye yi mi mfrim ena ye yi mi nipa 20 ne be fa am call ye no ye kum 19 ma ne ka wo e ka me wow enti ho Sumpana 93.1. ka nyankopon tam se nyankopon o yi mi free fiase ha me wini so sama no enti me start from prison no me papa ba obe ya obesra me bika chen se on ko hu Rollins na on pano cho so onu wanyinche jo Rollins enti onu a small boy on ko dran ni pano cho enti me sheho empaibo a country because me wa about me fast that but our prison Sumpana 3.1. which come 3 days raw fasting without water without food a bompai catching me say why a bonny echemi wow obi biara mariano mabonu ma fum sa nipa no nyankopon kasa nkrofo no mu fa me boni nchemi say e be fa me kokumia na me so menya osro ho me ahima mu enko enti boy man bi wo ho ye kop ye prayer meeting bi wo ye prayer camp prayer meeting na minim e be boy na man ye e na me friend no me ka chen say robbery na ya to so no nyewu ba emi ene nkrofo bi na e ko robu ye e na wo bre e no say dey na make no me see wa sempa na make because se nipa mi no bewu ba ku nya hwi ba kwa ye ese ba ku no
onjintum na ono onwu na wo awunye hwenu na ukofie ena ebuku complain penyifo by o si afreza dia wo kano onim asotwe So 93.1. me so wo enye hwe mi na me ye ono nka ho oni mu hwe Babo na obo ni din. mambo ni din so nkrofo no si ono bebi a yekọ robu ye no Okay. ba enye ono mi ene mi nkrofo ena mi ka chense o se nkrofo o mu hye ba ko hye navy captain ba ko hye soldier captain ena ba ko hye corporal ene sergeant o se sana pepepe na ye di prosecute no court ena mi se mi na mi hye navy captain no na menim yekọ aje boys kan So 93.1. na menim ba electronics ya no ansem ena ye padding boy no Tofiakwa no koy mate wase me ho ena dokufo bae no o so hwe nipa ba ko prison o call round na no be drum Menim o si mi na o hwehwe mi no ena Obampanyi dada akofo. ninua Okay. dokufo ena obisa me se die na me ye me si o me case 3 robbing terrorist activities any kidnap o si me ye So me si me ye 93.1. Ka no kre. o si o gidi me si o me ye se man ya me nkan che o se maye eno se ade na me pese o ye ma me si o me nanka GTV fo ba ha ebe interview ye anka me catch o mu se me na me ye si a eye che si a omu kuku nkrofo ya kuku omu no omu abontin no omu de omu nim de ekoso but say me ba bontin ebe ka se a because me na me won nsuo no e na ma free nsuo no ma catch o mu se na ekoso nya adwen sakra and I say okay me ko bo me bra mane ampa okoye enche bia na amnesty by and I pardon yen say 90 about life imprisonment yo Menim paibo o sa baby or call round say oba Menim biom me can the same thing say honorable mu ye campaign no me ti o Joy FM say So power 93.1. all tribunal convicts no you pardon them but still me Tofiakwa mate wase also me mbompa say almost retain power na menim your ben say o me review your cases because the tribunal for any right of appeal or see you oni jogati that no attorney general recording komo and your call no na jima ene me dan fofo bi o mu si chale yambo mpa man pipi fo mi si hwe So yambo mpa se 93.1. nyankopon emma aban a obehu yemobo ombra no ombejae ebisi si amika no sa obisi da bi enye sa enti ekita mpa bo no ma ni akonchire enti ye election na NDC winnie pe emse ombisa akufo se edie na opese oye ansa na wa free office no pardon all tribunal convicts se wajaye yenko mayenko ye boni bio eja Mu na adinya utididi. medinya metudidi Enti sese no se wohwa wankasa. Watimi atwetuo abobi a wo ani tua no a nipa kora wuda. sai Wakum nipa. sa Obetimi akan no dodo. Anase ebi abaako bi eye baako ande waawu na ubo no tuo kun no. sa Enti Robin obetimi akai dodo a wutimi koye se ma robu obi. o edoso Untimi nkan. le edoso Emu no woye bibi te se urepu obi wo mu. nyame prengu ono me ye bida Wanye bi. Nkwada mo kidnap wo mo nso no apart from the udi kan ye na ye che wo no san ye bi. debi ma ye bio Wanye bi. debi Sese umfie ye sen me 67 67. Nti bra I feel we me cause 68 no
tamwa na ukɔgye nnuro na ukɔ robin ne saa nneɛma no na wo age ne yɛsɛ 34 years. sɛn 34 enti mame misa wo sese ebesi saa bere no wotena si twa mfonyini hwɛ w'akyi nea wode wo bra yɛɛyɛ a ɛnɛ yi abrabɔ no te sɛ deɛ meyɛ twam no sata na mene kristo na menim sɛ na wonim but sisi a mahu kristo deɛ mene gye kyɛn saa time no okay mahu kristo maso kristo mu yi deɛ mene gye kyɛn abrabɔ no a atwam no enti sese sɛnka o san yɛ akwadaa bie mu a kadeɛ na wobɛyɛ na wontumi yɛ akwadaa so bio wontumi yɛ akwadaa koraa bio Sumpana 3.1. nti medeɛ meyɛ sesia no sɛ meto amanfoɔ fo mekɔ school wɔ royal house Reverend Sam Kwankyiankra school no mekɔ school no for 2 years mewieɛ no me serve no for 4 years asana medi me call rounds afei so mene crime check so ayɛ adwuma wow Ibrahim nti na wotu yɛ mmabunu no fo sɛ korɔ no nyɛ Sumpana Kidnapping 3.1. saa nyankopɔn sɛ ɔma yɛ 10 fingers ɔma ɔsɛ du ɔsi fa yɛ adwuma no ɛdeɛ didi wanka sɛ kɔbɔ korɔ no me first no na me madwe nyinaa ka kyerɛ me sɛ wokɔbɔ obi korɔ no a nyankopɔn ɛna ɛma kwan ɛna wokɔwia nipa no saa na me madwe ɛkyerɛ me first no ba me kɔ prison baeɛ no sɛ mankɔ prison so a anka mawu dadaada sɛ mankɔ prison a because me minum cocaine those days me de cocaine heroin ɛde wɔ paneɛ but me hu kristo no prison yard no so no me hu nneɛma bebree yɛde ba me nom but edurumre bi a me si ade na me ha me ho ɛsɛ me gya we nyinaa ɛna me yɛ deɛn ɛgyaeɛ okay me ba bonten so no ma ho nneɛma bebree so firi ebinom ɔmo awofoɔ ɛna bebree so firi ɔmo ma no abusuafoɔ ma ɛdi na mehwɛ no wohwɛ ne mfie sesei a wadura nka ɔhwɛ ne berɛ yi a ka megye di sɛ nka nnɛ ebi ɔde ne nsa tene companies bi so ɔde ne nsa tene japadeɛ wei so but deɛ ɛwɔ mu ne sɛ yesu a wafa no no ɛyɛ japadeɛ kyɛn saa nneɛma aka ne nyinaa Johnson tau na bobɔ so na menkɔ agyaagye kum hɔ na memfa kɔ so no kakra m sɛ ɛberɛ no mahu sɛ ɛyɛ tia yɛn ɛberɛ no kɔ papa wei firi Bismarck Kevin Clark ɔse na wonim ampa but we are learning paa wɔsu firi MC Yawprɛko ɔse ɔhwɛ paa ɛwɔ Kase Caucus Asukwa constituency when so every Ibrahim Ronaldo see we are listening to you live from Azulis Parliament Bokrom Zongo okay when so free Dr. Amuzu Dr. Enra mene papa to onkra na yente onka Dr. Abia obiaro awie yetia opa Dr. Amuzu say or share na dwumadi no eye dwumadi esronko a to keep up with the good work sanso na oyibo boaten so wo atwuma na ebehi wo so no so hweye pa na ochia lawyer Justin Kodua incoming MPP General Secretary na Kwadwo Vibe ono so wo Dubai to ono so wo hweye pa Joseph Amankwa o see the lady is too much in her position na say akosua ana wobona baso ewo ne dwumade mesramo akosuo visa eda no so enti sɛ da musi ebona baso sa no munya careful pa na wenso free edu jamfi eben or say fantastic show in the Golden Kingdom watching you live from Edriso Domin Abra na Rabna Good so ono so say owo eja ono so ehweye pa wenso efri
Nana Kojo vibes also no so Dubai or no so papa e branding tea kakra aja na was fear free niema papa ke na bono tofa kakra bi na yen papa koso no kakra kwasi asemu nyame hu ye mobo ohuni pa mobo pa kwasi enoma mienu pe na meka emre no ti no mamre mitie Mr Fraser ayi meboa ne nkomo nyina ye nyina mfanye futusem first one rushing for cash yes opre no ho piska na efie ne bi oho bibia de ne ko school ni ade nyina ne mo ompe no ne mum no no pe ne de mo nti atifo ubenya ode bebiri ne mre ni nti futusem mienu pe na memefa edam atifo se misremu don't rush for money mrantie maba wampenifo bi oti bia no se wo ose okwan bi wo ho a eye kese na enipa ni so no ese no na ye na wie no eye wo kwan na kwan bi wo ha mu fa ya hwia na wie no eye nkwan de nti senka papa wonim sa ko nyesa nti rushing for money ose de opa de anya Jeremiah 17:11 de opa de anya no amfa kwampa so nya no o de sa kokko hwedi a wo pre no akobutu nkosua enyo ne to ye so na wie no obeda no kwasea ne nkwan na no obechem nti nipa empre wo ho empiska. The second one akwasi meditu atiefo force rushing for position ena na ope nti omu a okosukuru kura o ujai ekope position wanwie eko navy se navy no SS eno ujai okope position ebie wadu Spain osabai osabehia nipa bi odom ko library de na gokope wote ni kasa emu no osiade ndi na odi na danfo no akire obaye no ena de ne yeden ekro wa abra on do hu first ni nyina se yenko ha ni nyina den position etiefo se wunru baby na apro hu gudura mo be kire don't rush for position at appropriate time fa sayi adwuma na yire hu asade na usua mikasa nyina mu na oso pese obusa no question nzo anya musa senka adwuma bempa na obaye no ode ne nsa num no ne nsa edu no etimidi yeye yanti bi wom sa nti se ye bepe position dia yesua ngoma na yesua adwuma na yesua bibia ye bia no ye momodan se ye mpre ye ho enkope position ne mo ye mfe yensa ye nim die enya adwuma ye ne sa nyam bebam na die eso di shine me da sekwasi na di ade elda kwaku ajenim boatin me da sekwasi papa me da se afede Rocky me da me ho kakra o na ya befa course sisi ya
Mebacho we eye abrantie dan amachi dede osi bebrebe yi emfa ye nkosi hwe na opre no ho anya nanso ne kruwa ye ma ebuso yensua de 0551931931 0548931931 shanon so opese oba program so na oba share wo story a ye pese yesua de nearly 2 year hofo 0244889641 0244809641 yanko na yanko enko fa course no bache wodi ni ba bia frame free. Okay, hello. Me bache wodi ni ba bia frame free. Okay, I was here for yeah, can you be a boom now? I'm say line no say so as was here beno. Just say a Jamian Casa, a Yansem Kitwa. Eti Sompana 3.1. me watch out, would you be a frame free? Okay, me watch out, my honest to Kakama me why. Gordon, got every picture number 2. Me watch out, Gordon meet you. Mine as now walk on about Mopa, say me Buraya by Yisino. Is be a pre or brabum. The Union no air and Maswa or man who so from Efficiency. Okay, there's a or Bren Wasi. Now we chain our 4 and walk up by foot. Na ohwem school no de bebo brafa ensembere na mafa efrum pa ya me nsham me da se pacho wodi ni ba bia frame me free Tofin pacho ma join me do drobo so oba hema ma mintie we ya be Rocky ya kan Rocky ne Sakimo ya mo phone lines ni ewema ya brand ya sam mpiki engina so ate mate yanko Tofin media kakra make kan say emegu na ye ba no na wo say ye sua bibi free and Menim ma wa kan ni nyinam from head to toe say I was still watching it to me kwa kidnap obi ba say for 4,000 bra and sana media kra na ma ni say Tofin mi wa sam kra menka I had the sua de my youth so yam fa bibi young quiet, young woman, no. Yan say young quiet, young woman. Adam phobia, if I was so good, mate okay, Namin say we I na Menim eso na utie no pacho udi e de ba bia ofre me free DJ Tofiakwa chedi ambo yankobon kan midina ne John Boy ona president kinche papa fi president mami ti o na Menim aw na Menim ampa na Menim ankeni the sebo febo asebo na ile mere ya na ke yadu sienche mo Tofi de American se wa kan se ma wo kan emudu when was the sani bia de tini trimpa se de wo ye bia ukuru wa ba yama ayama wan hwe yi a ubewu we de papa de Nyankopɔ adom wonye ne fa wo de ti ase be kan fo wurade de akire emrante wa no ebi nia ba ma bi Tofi ene mi hu na me wura ho sebe wodane ne agyanan ho a yaso ne nsa ye de hankofo gu ne nsa na wie na wo so sebe ne agyanan ekohwie gu abonte na wo che sebe supporter e de nam kra abonte so na me wura ho lem e de ya o maami atade wo fa koton ya ko do wi ase no wonim da bi ase mo nje be sere ya futusem yin na yemfa adi ko mo no hwe so na ya no na nyame na be sira wo mi pentema nya no e de amani nya na ba Tofi but I say pacho udi ene ba bia ofre me efree wase na the whole Ashanti region or ye gas ovi papa e papa no anon wa basri o next week me here of ya Maze Tofiakwa Tongenka enka so I pacho ma me more 21st clinic to abaso no kremu 21st clinic ehia overseas and a doctor akuku dam ne guo ya rebia ha obi ana wa baho na ya show kama Maze Tofiakwa no krem minya ne kasama edi na ba ku bi pa no si woti ba bi na wo so ade sei na
ɛmoa bebree wɔ wanom aba hɔ no na aka bɛhu san sɛ na wɔnom ba wɔanya wo ani ɛdin o ba nyame te ase yɛsua deɛ masɛ nyame nka ho meda se na menim so ni mepakyɛ wo din ɛne baabi afrɛ me firi Indeed, Abdallah, I'm a African Yasabri. Mammy, too. She don't need my priority. Maybe about so young Shiro. That's it. That's it. What would you never be a friend me free? DJ Tofiakwa. MC Row. Nana, Memoajo. That's it. Now, on Paso so. That's it. Now, the president needing Komodo. I am president because Sakakun is a Tadia. Nelson Kafa, Ghana ni ọkọ president of Liberia, but ni nyina ya disia. Tofi, na onim se, odin hu se nuro me di nuro, e di ayira duro, aye PF. Na ni refi Nyankopon ba akopɛ no. Yo hata soro no. O te se kutu si, champagne ti. O di se nsuo ma. Wo yu se na di etire. Na Nyankopon tumi tie. Ye de Nyankopon ase se wo mu na wasesa. Ni nyina ya sua de o. Ti ye ntie no kwa. Na we mu Omo koso yesade no omo ntie this asem no tunansa ye betre yakopon se obema na tin na why enyama pa that's it me ba cho wudi ni ba bi afre me free fu me do ho bra John yes nyame nka ho pa ni ma pa mo bo me tia saki because adisia ye nyina yesia de na mrantie no me nin se nye obi no a o tie ha efidie hwo mo so ma o de ye pomoni no bia mo bo na ye stress nyame mwa na afedwuma die ntimi no ba biara sere ba ya yenso ye timi dia aye de sia de yo be bia bubu akonta nyame nka mo ho be that say 0244809641 0244809641 na menim so opese wo baso a ho e na abefra afa brana yen share wo story na wonua bi enso emfa mo ne bra me pa che wudin ene ba bi a wo frɛ me free Hey, Anne. Fra. Fra. Yes. That's what we are now for frame no one na say and you great tekiate na me ya do mo kan testimony so me na comment no woni ho e so na obegina into toli be ya di shinaje abrogo kra eni akokọ kra enye te bi obi ya obi wunne no obi so be yo gatina ye nyankwa akenya me ne ya akire enti ni pa hye ya bra bo yi yesu so fa ye ho tutu ko yesu so ni ko fo na ho nti Obia Shabro be yasinko. Me that's Ann. Me fa frefo twato. Mpacho wudi ni ba bia frɛ me free. Tofiakwa. Hey. Somebody taxi driver Sofia. Oh, okay, senior. Tofiakwa what you send baba. What you send baba? Tofiakwa win. Sasa o mo sebe. O mo di ponise no. O mo se na go o fu mo ntawo. Abi. Na fupo wo so bi ti wo mo ti. So ba ya wo maka no kura ama wiase nyina hu se aduro ani tumi bia ka Jesus Christ. O rai evangelist o di ba mo kwa. So si ya no wo mu. Aso e na o ba sa no. E be ye ni pakas na go podi ni ye. Ya na ba pe na go podi na ya. Aba wo ni bia wanya. Na go podi na ya aduma ama wiase nyina hu. Me se na go podi mo Abuja for me ntimi mfa call bia bi Nyankopon ya adom a ochena nso ye be hie sua de foforo kra ochena me guest no koma ye be die no emu du na wonim nka wanye ye saa ne wana manne abrabo anye nsamu ye chena nyame adom be sua de Mr. Freezer ja tiawa 1 minute because me brana so ye kofa news wo bribia wo pesa wo ka de kire wiase sese the American say bisre awofo no say ba no mamuntu omufu say wo say oba oye niama bia enya frɛ no menka nanim wɔ nipadom mu okay
who can say I bet you at Triana, Minister Mecano. Yes, I know I can. I told you. Miss Remo. Okay. But why be a friend to no fool? Said the oil no one jai. Baby, I didn't be corno. It never caught or say him. Okay. And I'm crying so I'm ubano. Me bompires renya me say. Only know the enchemu. Okay. Namun sakra mufa Christo. Okay. Se mukrana mu ajinkwan. Christo. Wo Christo a wo bia. Okay. We obaswa. Men prise uko fa bema se so unu aye ni tria. Se pure water cotton anamekwa cotton. Ne bo askana no. Ne fa bibi. Mate. Amen. Me da say awusia for ene owura obewo ye no production no. Maka cho say ohini ni ene yes our production we me da na se Yankopon nhira na awusia for onso betima frɛ 0244809641 0244809641 na menim sesei de sompa news ena etwa so mahu boama ɛwɔ ha ena mahu ohini ni ɔno nko na wɔ yade ahodo din ɛwɔ wiase na onim sɛ sompa news no ɔmtena se a aya na ɛde kɛkɛ me ba cho bomonia na kosoa ene entra medi ade Tofiakwa menna Saki ene minister IBJ ase ena Rocky ena Aki meda sinyame adoma yebesan so ahia makra Adismama ya mamu nyina jo sabre wasugusu a utie sompa enwumre no siabre mu kase bo wo mayimu ni nutu ne natantokro ne abo mu mronto kase boy mu da ho pa ene yede ni nyina da eba be somo no kase boy abefo kwan ba kwa nyina nam so no ubowura mu a ubetumi akenkan bi a ewo ho na de edi akotene bi eni Mraso Johnny o mraso je fiema de so mo tamale south abaton pesu aso ne ndc mraso ja fo be mienu aka bomu a wo mo edi 11 akwa akogina kota da ya wo mo se wo mo makwan ema 11 mpenimfo nhyase emfa enya adwuma na yebo wura mu Russia tena ye wo ma Ghana mu a abusuafo wakasem bi o na sembe no